Entos dulu lah. Siap. Parkir bos. Apa? Ki parkir, Bos. Gue mangkana bos. Iya, kok barang ada saya beli, Bos. Bah, engkau tak tahu dia kan ada masuk di nama. Aja wajib maju. Sengak ya nak, ala ko parkir dia jelok gempang, menekun karo urusan nyepul peluit dia. Beeng ko tua bentuk pelanggan nganu kendaraan nang. Kelakuan ji berak nak tanggung jawab tuh. Lok gempang, iya lok nyaman. $2,000 Kak. Gue apa lah? Ibu kan teron head aja deh, rembes aja. Kalau udah majer. Ya majar $2,000 lah Kak. Kaki reng dim balik. Oh, cepet terus. Injak king budak apa metulung atora. Iya bos, pas tanda majar. Ibu nih kayak tak majer Gus. Karo udah saya 2,000. Keng aban karena antar lem-lem ada apa-apaan. Wes pecangko, lemo leh dah. Wes, urus sakit je Gus. Pecangko. Ada boleh karo PC 2,000. Tiner apa mat? Mau orang tadi, je tak usah pintai parkir beda. Ya, karo 2,000 bos masa tadi. Tombitong sedekah lu deko deh. Dah iya mati ya. Mau urusan sedekah aja, aja urusan orang bangsa bang. Ngeding? Ah, setiap beli dak sekelep, mon orang jelakar tadi, mayu, head je ikhlas. Tin orang je maku tak majer, me pola keikhlasan head orang setak majer, markenanya ke sepeda orang kelak aja. Setiap amal head ikhlas roh. Tong bitong jak kelak ruah, head sedekah lagi ya. Hanya ke apa sepeda orang, ya? Oke? Ban boleh sambil mesem je sedekah. Mat, jadi jalan lu masuk. Usul saya dah gratis sampai kiamat. Macam tak cemper dia, Bang. Kayak bedak aku, Bang. Tak tahu. Terus ya tanang le keringkingan, terus norgo po orang. Kayak ngarah apa, Bang? Iman cak orang yang tar mele rokok, keadaan dia. Ngibe PC pas-pasen, sargen rokok kok, pakai tarif parkir. Ku tak pah orang tangan dia. Abang ada lo dia, Bang. Kayak siapa orang aja? Tahu ada tukang parkir. Orang yang celeng tak tahu orang gimana. Kecek panut lepas beri pes sekali minggu. Menekun karo kok berarti siapa geli, Bang ya? Maksudnya ada? Yang kau kelantar kasih, Bang. Ada minimarket lemah ya. Kayak nggak ada sih beli kok, Bang. Biasanya kun karo luang parkir, Bang. Terus bi kakek beri tukang parkir itu? Ya beri, Bang. Oh iya berarti keng tukang parkir lah kar semu beda nyader ya? Lemon orang yang singakan pengkir embong sih keng jarak sepeda keng lima kelan jadi embo, Bang. Ya mau najwa lo usaha aslina seharusnya. Male kan lebih orang jelek ketela, lebih orang singakan ya. Laku apa sih parkir? Sambin aja kan lah sama. Benoreng takong ibu PC pas-pasen itu sih tadi jalan lo kelebur beda parkir. Ya cocok ya, Bang. Cina beli dasi kelep, Bang. Ramak burung singat temu, Bang. Iya tapi urusannya lo harus atasi ben kekerasan. Wak beda ke aku serah ki beda disah untuk ngurus parkir aja. Iya, Bang, kok riberin lah karena temu so aku sih, Bang. Kok canging lah karena sentaren ada roman aja. Iya mancer hoy aku sih bisa ngatasi hal-hal kenik dan dia.
Datang, Cong. Jaka ngarapa tangan anak milok kadang biasa. Jaka yang beda apa nak? Biasa na baang mon datang ngolok salam, nyapa ke mama, mek pasti naen. Mungkin mak aku lagi lesoh. Ya kalala tedung helun. Lemang ket ya, Cong. Oke, mak. Kena rapat toju ulun, Cong. Mama beda parlon sekecil. Cong. Mama aja bangga ada head, Cong. Senaos head lo sekolah teki. Tapi pengetahuan ang aku untuk mama cek luar biasa nah. Mama adukung, head ala ko apa-apa mama adukung. Apa boleh ke tokang parkir, seorang aja kelakuan semuljo. Tapi pamak mesen nak, heda ala ko tokang parkir, di ala ko pagender, ala ko pagenana. Maksudnya sampean kuliah ala kalau bener dan nikah mak. Iya bener dah iya nak. Beri dia, akus entar karena kocang banyak orang yang lapor dah akus. Jauh heda je mau lapor, kocang keng kalak pesen netok nak. Wah ngedi ngake itu ngoreng. Japon saya kuliah saya untuk doa banget tau mak. Saya kuliah panas saja ke sebete. Icak salah maksud heda nak. Saya ke maksud jina ya, heda mau nalaku parkir jina ya. Tolong orang saya parkir dia. Mon misalkan sepeda jua adep keberek misalkan pilu kakin. Sepeda aja male orang semole jo nyaman. Terus mon bisa nak beli kardus dek ketojung. Male orang jelo panas dekipan mole ada gitu ketojung. Tidak iya nak. Empon mak. Mana bilas tare kuliah pamit dulu. Assalamualaikum. Salam. Pas dek remah tangan anak dia. Mon ebele pas lo lemnya di ngaki ya Allah. Kenyapan parkiran itu. Oke, karena waktu nih dele. Oh iya, tapi pada apa? Wih lah masuk. Usus seda gratis sampai kiamat lah. Iya njeng kok kan ada benintara parkir. Keng trauma dan hede. Itu kan tau macam. Asal kau dalam kan. Mon sekolahnya sekolah kan tak lulus teh. Mon macam insyaallah bisa ada ya. Iya mangkan mon tau macam coba tuh ecer. Kan bertulis. Apa baca nare? Bebas parkir. Tak mangkan nah, mon bebas parkir. Tapi hede cak pah parkir ro kenangan sebebas parkir ri. Ya mon parkir nang koporan ku tak pasti ada orang deh. Apa? Hede kayak aku aja. Kok kan narek yang ntar melen hede. Lakonin, kenangin. Kok tak melen duka le dek hede ya. Oh. Iya kak, Tina riotol dulu. Kok kita tahu seneteng? Iwes lah, sampai kok ngetelak beda hede pole di nak parkir ya. Oh iya kak. Jadi pas laku salat. Padahal engkau senang kerja tangkar TV. Mila pada bayi orang yang tak maki. Gerah. Kok iya boleh sit ngejiti capek sandal ini ki. Yang beda apa macam kalau ceria aja mat. Wala sepeh parkirna. Mana ada bini makan sepele.
Terserah apa itu, Ja? Tahu leh, posang kok. Pusang apa? Ya, tak bagi parkir desa boleh. Siapa selama kimat? Tahu bade desa jo orang aja jangan renjeng. Ya angkon bengkok. Selebihnya gua tak bengal deh ya. Dalam dasar apa itu sepas oleh parkir di sagi ya? Tahu can pulang beda tulisan bebas parkir kok kalian lo bagi. Ya mau jadi mat, ada di bis nyari poro. Iya sektor parkir 2.000 leh. Banyak masalah cuma 2.000 mat. Muntong bitong 2.000 penyaji ku tak bungkol ya. Lebih dari apa? Tangga di UMR. Tahu TV kan? Beda mah di UMR. Ya tak tahu leh sing kota lako nang UMR ko lako parkir. Dah iya. Dah iya mat. Ria bingkok badan ya diri. Manusia dia. Jadi hanya rembi, pak nanti kekurangan, bi kelebihan. Apa kelebihannya dia? Coba kembangin dia. Ya andi kelebihan apa sedang kelebihan kalau lako parkir dia leh. Ya coba mat usaha derman dia. Ngerti? Oh iya kok tahu sih dah. Kada lah. Wah, tuh taruh karonongku. Apa? Enter lemah di mana? Nang nara, di dikit ala tahu cibi. Lantar lemah di dong minimarket situ pada beruang. Jo, apa disebut tukang parkir ah? Duh, mana jadi? Iyo, beri Bang Rohman lepas atau kenapa tukang parkir ah? Ongkun. Iya, kuan. Oh. Toko apa, Rep? Ari saya kau toko Madura di. Apa kelebihan demi itu melek toko Madura, Bang? Bojo salah jadi. Toko Madura hari kelebihan ah. Salah muka apa alek jam lengkap boleh di. Mana Rep? Iya di. Nari ya. Salah lengkap, rokok beda, pomini beda, enoman lengkap, kebutuhan dapur banyak. Minimarket kalah bir ya. Sepenting situ ada tukang parkir ah. Nyamanongku ya. Cek nyaman namun jadi. Saya tak luang gue parkir. Iya di, tak luang sekali. Keneng ke bemelecaran di. Iya, nyaman ya. Cek nyaman sarman dia. Duh, Lemeli ya mas. Apa? Melipat nyamuk mas. Beda. Berarti ya, ini berapa? Hitung pe mas. Tak kok tak ya bi. Gimana? Ini ngurang ya, mimi bacamu. Yenjok mas. Ya re, Majar mas. apa? Iya baca, tuh ini toko lagi gitu. Ya re, sama ibu, ada boleh? Ada mas, kayak ngaku jo. Oh iya lah. Ya, sana. Pas re. Pas. Ya oke, langkong. Langkongnya mas ya. Langkong bang. Mbak, mulai sampo, Pak. 2.000. Ibu mas, parkir mas. Bang kan kok juga kan karnaval ya kan. Kau nggak mulai sampo mas. Bang kok tak tahu sih ya bokong majer. Benemol ya mas. Iya kok tahu kok kilo butuh ya benih mall.
Kita andi mas besi pas-pasan kayak beli sampur Kok orang majar, tak bisa. Kita andi mas, otang dulu mas. Mantap percaya ya, cek TV. Tuh. Ya sini lah, wah, mulai. Siapa nyaman dia kak? Mek noro kaki kak. Kan biar dia kelak ijab otang, tapi catat tapi kau takut kelopai. Tak kelak mare eka bala. Cek tak andi PC sekali. Ya hari ini kau catat dia takut kelopai, kan ya otang bos, dah ya. Ba tak kelak mare ke bala. Ya. Leporo PC kalah. Oh, saya ada satu luar lagi. Tinang tahun datang boy. Bos. Hah? Tama angkot kaki ke lu. Oh, cak iya. Letak rokaran aku. Mana orang pasti belajar sampo. Jadi inilah lumayan kebayatan lo. Daripada tak boleh sekali. Duh, dekat depan. Hede boleh dinale. Laku apa dina hede? Ya lah pemarkir lah teh. Apa? Salah boleh. Salah markir nang minimarket lo bagi. Pulang pada tulisan bebas parkir dah. Jadi nak kan tak ada je. Ya beni keng masalah lo bagi dah iya. Jadi nak rek tuku kenni, ben hasil kenni. Tak usah lah parkir. Niser orang sele meleh. Aduh. Pas tak tahu kok ke hede deh. Masa orang tak bagi ala aku be hede tu. Ya beni dah iya le. Beni tak bagi ala aku dah hede. Cuman ya kau tu pada tahu lah hede dina. Orang yang dina dia keng padentar meleh sekecil. Ben orang itu ambu 5 menit. Lo abit. Kecuali hede markir ya mall atau bay rumah makan sepacet kenangan orang abit ngeneng lo apa le Ya mau aslina tak apa-apa deh makin markir dina. Daripada sepeda orang elang di dia. ya urusan elang ya urusan pengira bani urusna hede masalah elang sepenting beabaan bisa aja ga bekton kunci setir bekton berin gembok ya gembok. Ya wis ta bekal bae le. Lo usah ki nyak banyak parkir iya. Mang bakun elang dak rumah teh. Ya man pakun elang tak le kebele aja urusan pengirat ban urusna hede le. Terus engkau hari pas parkir kamu masih kurang aman hari teh. Ya nyari kenangan setepak tak le kebele ya molo ta bae rumah makan je patot hede parkirin. Cek pah kenangan dan ria salalah hasil keni dan ria. Ta orang semarkir 2000 je. Orang mele sampo 1000 parkir 2000 tak kebanyakan parkir lebih hede le. Yalah teh pejang hede kapi, kau cari lokasi lain. Wis. Duh, palang. Celaka betong kali mon saja. Waktu orang komplain dia datang boleh. Aduh hatamu hede boleh le. Wah bade mandi ya corak. Andi ilmu apa hedenya? Mon kau tadi ilmu teh, kan cuma nanti prinsip. Wah. Kok saya dapat ke prinsip deh, andi prinsip apa tele asih prinsip deh.
Tentang prinsip je gampang. Tentang prinsip je deh ya. Di mana ada kendaraan berhenti, disitulah saya mengais rezeki. Tuh, cocok je prinsip. Keng cek kelaku ngono ro ngembong lek. Tak kok tepak ke cover nah. Apa salah? Nah kak, kok parkir dina? Kan area memang tempat parkir. Ya dia kan tahu cek dina kawasan parkir berlangganan. Tapi ayo pada ngerti. Man hede dina re. Tarif nja orangnya. Ya enggak lah, biasa kira lah parkir bingko. Saya dina le berlangganan. Ya bagus, peteros ya. Keng cek sampai kok ngeding beda orang ngetarik be hede ya. Enggak lah, petenang. Lalu mangkat dulu. Ya wes ku becek tang sepeda je. Mangkat. Njok nyaman aku kayak cadan Al Hidayah dah. Kok beli boleh karena dah. Lah super. Berapa kak? 20.000 mas. Oh ya. Makasih. Wes kok mulai ya, sekelangkong lebih banyak. Mana teh? Mari ke sekelangkong ya. Abah saya salangan beri ya pas bejer. Bejar-bejar dak remah. Orang ria parkir kawasan berlangganan. Iya kalau maksudnya benih juga kawasan langganan parkir. Njok keng nemu akal aku hede ya. Memburu akal tok. Yare. Nah, Saya nggak hede leku beri dina boleh ya. Bingko hede saya talen ada pelanggan jadi kita. terus engkau pas marah kira di mamalelo kira to teh. Iba nih pak masalah kelero nale. Kayak di nare kawasan berlangganan, parkir berlangganan. Tapi ayo pada paham. Ya wes dah iya, kalau tak hidup kayak hede, terserah hede aja. Alaku apa hede dinamat? Man, terus. Ibu nih dinaiki ya mat. Pola di mall. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency.